دما خوش ببینرین هجا هفته کدن یا تیرو تجیام دیل پی خود هلین دنوا هفته ده گلک مجارین سرکین کوک روشه و درکدن پیش هبون دی ین هری سرکین کوم دکارن بیشین درکدن پیش اریشین قرکریا داجرکریا دولتا ترکیه سر حریمی هبو لالیه کدن ادی لنوا افرینا کو جالی دولتا ترکیه داجرکر و چتین و وک زندان که سر وکیلی لهاتیه قناقه که نو یا وجری دار وکیلی تایبت لهمبری جنان دست بکریا لکلاکاوی که جری خسنی نافنتوی با آوا که اشکره راپور خواه سال 2023 اشکره کردن او د راپور خواه دش دبیجن دولت ترکیه بناسازیار لباکور سوریه دیگ بریه هم وقتی وان روشان به تایبتی یک روجا و سرکه کو درکتیجی چالکیا گریلین هپ جویه جاستره ین لهرمین پاراستنا مدیا لدیجی داجرکریا دولت ترکیه وکه روشاوین سرکین لناب هفته درکتبون او امید برنامه روجا و روناهیا وی هفته دجی وان مشارین سرکه نقاش بگن او بوی آوی برنامه مجی دست پیدیکه بله برای کم وی کیجی بکنم دست پیکی جاری کردن حوالین خوین روزنامه‌وان پیشکشوانین خواه بو ابدی ناسکین کو حوالا ما نوروز دمهات هم ادیتور و هم جی پیشکشوانا بشا بلتنا جن و جن اکتوال و ادیتوری بش عربی ناوند میانوچان حسن رمو میوانی من هر تمین هفتانه نه امی جاری کردن ایروجل سروان روزاوین سرکین کدنا به هفته در کردن پیش نقاش بکن او روزا و دست پیک هم جه ایرشین قرکرما داجرکریا دولت ترک و پیلا ایرشی یاکم همه پشت سرسال دست پیکریم دست نقاش بکن حسنا تچه دیجو بیک بله شخوا داجرکریا ترک سیاست قرکن لسر گلی با کروجلاتی سوری دیده مشاندن یعنی اج دست پیکا شورشی چه مداخله روش سوری کرد هولدان وینا که بریا کومن چتا اجور بجور ناده جبهت نصرت ناده چتا این داعشی کود خواست پلان خوابک بینه گشتنا سینوری کود بجی میثاق عملی قاشو بگهجوی یعنی تی بالا هر کسی کو سرک فاشیسم ترک اردوغان ده 2012 ده گفت امیل مزگفت اموی امیل مج بکن تجارة او بشار اسد را کو ناوی قاتل لذکر او تجارة هفیتنا پیرنا که تجاری نممکنه کو بوی رنگی هم لأما تشتكل باكو رجلات السوري بيكت بالبيشنكتيا جالي كرد لروج أباكو دس بيكر شورشكو نزده ترمي هاتي دس بيكرن جالا جوهارتن دا تشكرن دروش السوري دا جيكي دل آليكي كو قاشو شورش أو شورش تكشو حمبون زيفرين كومنشتا كو بآلية غرفة موم كو جاليين استخبارات بريطانيا وامريكا وهر وكيدن ويا داغر كريا تركوا دهاتا بريفه برن الاليكي علي دنجي الغرفه موكبو كو ابو خوجي الاردني جاليه عربستان السعودي جاليه قطر وتايبت دهاتن دستكرن بفي رنجهني كي بلان هواتك تشوينا ويناكي هيش كو اذا ارتشا ترك اداغر كر بوخا مداخله روشه سوري كده 2016 ده بفي رنجهني كي 2016 ده اذا روشه سوري تايبت اذا درباس قونغه ك نوبويه ايريشين داغر كريا ترك ايريشين راست لسرگل كرد جبركو ليفر د 2014 ده شخوا چند روزه کې دن سالوګرا ریوبریا خو سره جی ریوبریا خو سره هات راګ هاندن پیکاتین هریم جاره کمینه کو هرتم دروجلاتا ناوین ده هم هزن میتینگر هم دستلادارین هبون کو سیاستک جهفدو پارچبکا دستلاداریا خم سوګر بکا هرتم اف سیاست هانه کې جه 100 سالان زمین و لهمبری گلین به هرمی هاتو مشاندن یا بالکش ابو کو ریوبریا خو سر او سیاست هانه کې تکبر گل گهاندن هفدو گلین کرد عرب ارمن سوریان ترکمن حموب هفدورا هم ریوبریا خو سر اواکرن هم هیزا خو کرنه کل همبری هیزن تروری هیزن چتن داعش هر وکیدن سیاستن حتی ایریشم داگر کریا ترک بون کوم هیز بفي رنجهاني كي اف هيزبونا جال كومبوينا وينا كي ما ترسيك الجم تاجر كريا ترك دا افاكرن جبروي كي جي اريش خوا هر تشوزي دا تركرن هر بيجن داگر کرنا عفرینه سری کانیش خوا چند روزی گدین دیسا سالوگر اريشن دا سر عفرینه تی لفر داگر کریا ترک دسالا درباس بويدا تايبت شوازي اريش خوا لسهر هرمه دا گوهرتن فرق کرکو او چبکی هفگرتنا گل براتیا گلانیا کوهاتیا آواکرن بریانه توا دموکراتیک نکاره تیک ببی بوی رنگهانی که خواست بینگه بنسازی دخوازی شوازی که برچیبون دانا آواکرن دریا ایریشن جین خدمتی کو خدمت اجگار پیشکش کن دخوازی وی رنگهانی که هول کو جهندر و خراب کی دخوازی گل همبری ریوبریا خسر
حسن بريج يا بوليتيكين دايركتريا دولة تركيا لسر هرمي قالك دبي چارچوبه ده دوام ديكرن ده درخواستنا تبلیغ بیا دنوا هولدان تبلیغ بیا دنوا خلک باکو روشتات سوریه ده وجاری مجارا اول او باوریان خواستنا روجوی او هر وها بیا اوی هولدانج بو خراکرن لی دنوا دمین در باز بوده دما کو دید اف پولیتیکا بتیره نکر او بتیر ناکه او بریا چتین خون کارویه که بکه وقتی گفت ده ایدی بشتی طبقه 24 طبقه 2016 با اوی که فرمی دی دست به داگیرکردن خاک سوریه کرد ایدیش چتین خورا پیام دا که هم بکرناین و جاری دوی اس و بیم لسر دیکا شر و اس هزاخوا نشان بدم لی به پولیتیکین کو دولت ترکیه قرار به وی هزاخوا کو به باورجی و به چتین خوین کل گل حکم کردی دنوا او قصرین در باز بوده شی حتی نها انجام کد خوازب دست ناخه و دوی چارچوبه دا قناخ داویا ایریشین داگیرکردن دولت ترکیه جی وی د نشاندان د پولیتیکین کو بیشن جهف خستنا جواکی ین به هیوی کرنا جواکی ین هجار کرنا وان کوچبری و هر واه گوهرتنا دموگرافیه ده از بتیرنا که مجبرویه که از کی نخواه هم به ایریشن کمکوشی سری ورا در بیخم و دوی چارچوبه ده هر ایریشن خوین قرکرنی داد دست بکرن نه اف یک جوروجوین سرکین ما بوین بطیبتی ایریش لی تشتاكو ام دبيشن بريا نهاج تجاني زمان حسن شخوا ايريشن سالفاجارا ايريشن لسر يا داگيركنا عفن جينيزيك تبا هر ده همان چارچوبه ده بنسبونا وی كره بجاري دولت تركيا قركر و چتين وی لناوا عفريني بيواجوه که نو یا هویتیا خدا مشاندن اوجی داروکرنا به طیبتی آگاهی کو حاتنه پشتراس کردن حتی نه یعنی جبو داروکرنا دو جناش خوین کو بریان هات بوان هاتیاش برکو عفرین ما گوتو که زندانه که سروکری لی هاتی ودنا و زندانا سروکری دشه جبو جنان به طیبت و که قبویه که کو اشکنجه لی هاتیه دوی چارچوبه دنها اف آگاهی داوین کو حاتنه جی ده دیارکرین کو دنوا هریمین کو دولت ترکیه قرکر و چتین وی لینم داگیرکرنا ده اصلا جانی یا ولاد بچه آوایه لکلک آوی دما تماشای هریمین ریوبریا خواسر دکه دبین فرق وجود هایی که پر زیده هیا و گریدان بون و هفگرتون و فکر و باوریه کش بون به هفجان جی هیا و اب یک جی دیاره کو دولت ترکیه قرکر دین دکش برویه که شاید جاره کردن ایرشی به نسازیه دکه بله نورس از تماشا دیم کد تخازی باخته بله انها سردار اف راستیه که اگر کو ام بحثا ایریشن لسر هریم بکنه من کارم بگومان جهویتیا کنها لعفرینه دمشان ده جه خود بکرنه دست یعنی عالیه که کتابی کو داگر کریشی لی اف سیاست قرکرینه یا لسر گلی کرد تایبتن ببیجنه کو پیکاتین عفرینه جسادی نوتی خوا کرد بود کو سیاست قرکرینه لسر دمشان ده نها به گوهرتنا دموگرافیا رام ببیجنه کنها تنی صد پنج کرد لی هاتنشتن جبر سیاست کو دخازنه لودری بخن ترک د بریکا دبستانی خواه بریکا د سیستم خواه بریکا هزین درو آنگو ین امارات نه هزین فلسطینی نه یه حزب الله هن همان دمی یه حماسی نه به سیاست دخوازه نجارک دیتره یعنی هبونا کردان جناب عفرینی تونه بکنه جبر یک هریمی که هری زیده به پیشکتنا خواه به ریوبریا خواه سرم ببیجن به سیستم کودانی رونشکاندن دالی جغرافی ده دولمندیا خواه الهرم باکور و شلات سوریه یک جه هری دولمند او بو تایبت اگر کوان ببیجنه ده عالی جنیده دالی پیشخستنا و سیستم نتها دموکراتیک ده یک آفرین یک جه سرکه بکو اف پیشنگی و نمونه دیکره نهار هویتیا کل آفرین نتکره نجارای کمینه کو جروجا آفرین هاتی داگر کرن حیان ها بری ویناجی ایریشن جبهة النصرة وانا سر شهباي هبو سر عفريني هبو اللي بداگر كرنا عفريني رمرو دكاره ببيجه السيستم كنو ياكو تشوا چتين دايشي الهرمين داگر كري ام بيجن رقابو من بجبو تبقبو موصل وقالك دبرين ديتر يكو داگر كري هو فيديو كل ودر داني سر جنان ايرو همان بريبازي بناوی قانون کود تو قانون ده تشتک وسانینه یه دولت ده جیننه یه ترکیه به خود جیننه تشتک به ویرانگی هویتیه که یعنی هویتیه که سر جنات ده مشاندن اف بناوی قانونات مشاندن ده سیستم چته هنده قانونی نکی همان ده ریبازه که به ویرانگی نینه اف ده عالی شریعات ده انجا دکاره واره کرن اف ناب دار وکرن اف ده بر رجم کرن همان ده میده اف ده انفاس کرن انسانان همان دم جخوا اگر کو مروف روشا جناب نيره لوي هرمي سرکانی و گریس بیجی دناوی ده آزاز جی باب جی دناوی ده روشین پر خطر لهم بری جنا هنه یعنی جن آنینا روشه که وسا کو هبونا جنه هبونا يعني وكي مروفه كي نحسبيننا
همو درکتن ناوینا بگره پیوان ناوا مالی ده بگره حتی زوجاندن زاروکان بگره دزدریجیا لسر و بگره به چته آن را دانه به زوره دانه زوجاندن بگره اف همو کرنن در مروینه کل هم بری جناتی نگرن نها تنه 1100 جنان زیاده تر نها دستی وانان دنه ین کو تنه هاتنه اشکره کرن اون لی هجماره که جوه زیاده تر هنه کن ها گرتیگه هاندنه گرتیگه دنوا گرتیگه دنه چوان بیجن تجدید دنوا تجدید ده هیه گرتیگه دنوا گرتیگه دن حال افرینیتی مشاندن آنگو به تا آوایی هبونا جنینای حسباندن داروکرنا جناجی لگوری قانون ترکیه بخواسوجه که یعنی د قانون وادارین چوا د بکو لجهه که مینا افرین وینا بدن پیکانین همان دمه دزدریجیا لسر واناجی افجی نشانه آوه که کو دولت ترکیه داگر کرد بریکا چتین خواد دخوازه سیستم که چا آوای اللي عفرين بدا مشاندن ببينو بجي لتواهي هرم خو بدا بيش خستن فكر من اولس د چارچوبيا هر دوی مجاريده نها دولت تركيا د اليه ريبرنا پشتكو بتايبت يا AKP حتى حتى نها اديم تخوازن سيستما لايبونيا لتركيا بدن غارتن حتى ادي باواك اشكال القادان جي بروباغندا بيكن خاطنا الشريعات وكي سيستما الشريعات لنا تركيا حتى اسبيه كجبيشم دما افغانستان كت ادي دبن كنترول طالبان ده سروکی رژیم فاشیستی ترکیه اردوغان باوی که اشکره دوگو ذات فرق ما و طالبان تونه حتی دالی ایدئولوژی ده دالی ایدئولوژی ده ولایت که هری زیاده دکاره به طالبان را دانستاندن بکه امن جبوی که فرق ما دالی ایدئولوژی ده جبوی که زیادتر تونه هم وقتی از وی که وساجی دبینم نهاتش تا کو دولت ترکیه کو به طیبت رژیم فاشیستی AKP اف سیستما امبیشن یا خلافتی و ناو ترکیه آواتینه زیادتر نهات تشتا کو نکاره بکه لحریم کو داگر کردن هر کیم بخوازه دست پی که کالمر بدن مشانن اون هدیش به ریوان در بازی لناوا ترکیه بکه اویک هر لناوا عفرین لناوا سریکانی عزات و جرابلسونه باجرین کو داگر کردن با اوک اشکره نه قانون نه یاسا نه جب مافی مروفا نه جی آزادی جن نه وک هوی نه دموکراسی همون دا عالیه که لگوری شریعت مشاندن سیستم برا به اویا ری برنه هم وقتی وی که فرقاوی داعش چه بوج برکو دی راستیا داعش هبو کسی نت کاری پاراستان داعش بی که وجاری دولت ترکیه دبن ناوی جدا د افچتین داعش آنین کرا سکیدن لیکر آنین لحرمین کو داگر کن لی بجه کرن وجاری گوتن تمام و که داعش و نکاری لی بدبن و ناوی ده هندکارن با اوای که اشکره هویتی لسر جنان بکن هندکارن هویتی لسر بیک هاتیان بکن هندکارن نتویندن باوریندن همو جوالی راکن و بفی اوای قرکرنا اتنیکی بیگ من حتی من گوت یا جهرتنا دموگرافی زیادتر نهاتشتا کو لناوا عفرين مروفيتي بيكانين قركرنايت بيكتي بله يعني باواكي اشكر يك جبوت شافتر ساندن و هروها جهرتن و سيستم خويم سياسه خويا بوليتيكين كو جهف خصتنا جوا خلك السوري ولاتيين سوري باواكي اشكر لوان هريمان دمشاندن بلش خوا نها اگر ام قال سر عفرين داخبن گرکم 2022 بین بالا خوا ذاتن باجار عفرینه و اما بجا پنج نفچه وین ها که دبن کنترولا دبن داگر کرنا چتین جبهت نصره دن شخوا پلانوانی که داگر کری چتین جبهت نصره اللي به درباس کرن درباس عفرینه کرن هر چقاسی به جلن جيش الشرقيه بحرار الشرقيه ببناء چتین جور به جور به عمشات به حمزات به چتین جبهت نصره ها که ايكو العفرینه كديارن ها که ددن مشاندن چتین جبهت نصره نه جخوا دخيانيه قصدي کو گولانا 2022 دای شركه سيرش كارو كوج حزب آخرتنی تشتي هاد بيرا من تدي او بديان هاد ديماني يادر كتبون دما او چتمد گویا جني خوا دو گهر حتى هنك بيرنا گشتم جني خواجي بو گهر حتى بيرت واناجي سرهبو حتى جني خوا ما داعشي در باز بو بله راست شخوا ذاتا ها بلان داگر كريا ترك اوا اي چتا هر چقاسي بك چتنا بيفي رنگي هني كي ام بيجن ريا فكري ايديولوجيك جمعاني كنين داعش ای جبهت نصره پیکنی وقت چتین جبهت نصره وان پیکنی جبر که افکار من چتین ای کو هی اساسی ونا که بلکه هنگ جوانه که جبر کو چتنا آنی نکرنه ورده به پرواند ده شرک کرن اما نغمه وانی که پلانا کو داگر کریه وره پیکانین اسلامتیه کو اردوغان دخوازی شخوان ها که دم ام ونا که دبجن شخوا بریوازه که پر جدا دریا دبستان را یعنی دبستان کو قاشد بجن یونس امرا کو تینان ها که لور بجی کریه زمان ترکی چاندا ترکی امام الخطیب در باز کردن گلین سوری تجاری اب دبستانی ها ناس ند کردن اف کسی هن کو کسین اولداران کو تیدا ددن آبا کردن لگوری هشمندیا
دەسەڵاتداری هشمندیان هاکی کو بویە فاشیزم لە تورکی بریا vê ئیمام الخەتیب هاکی لە سووری لە هەرێمێن داگیرکردی تایبەت عەفرینێ کەسان بە vê رەنگی هەنێکی ji zarokan ji şikatîda مدرسên taybetî olî olî fikrê wan de dê guhartin dixwazî guhartinek yani Sûrî bervê xeterî pir mezin ve dibe di dema pêş de çawan bêjin ku Efganistan bû ciyê navenda Al-Qaîda niha herêmên dagirkerî Idlibê bigire ji Efrînê bigire ji Bab Eza Cerablos girê spî serîkaniyê nihakê dagirkeriya Türk bîngeha قاعدەی ئاڤاتکێ قاعدەیە بوێ vegirêde ama li gorî bercewendiyê ve neke şerkirin Libya Qarabağ herîdawî de jî Nîger li ku derê Tirkiye li ku derê yani ew qas bi hezarên kîlometran dagirkeriya Tirk van çetên han ku mêjê wan di guherê mêjê wan dişoy wan ji bo bercewendiyê xwe li dê bikarenîn hakê kiryarên ku dibir têne kirin ê serjinan di asta hovîtiya herî jor de tu çiqas hewil bidê tu pênasekê jê bînî pênasa jêr nayê dîtin kiryarên di asta herî jor de ne ji xwe careyekê mîn ev kiryarê han kengî hatin derxistin di 2021 bû dema di naberê çeta xwe bixwe de çeteyên ku ji derdora Helê bûn çeteyên derdora Şamê bû dema êrişî hevdû kirin wê çaxê deriyê zindanekê vetkin dibînî ku ew qas jin tê de ne dîmenê wê çaxê ku derketin ê jinan jinên ku bêcil di girtîgehan de hiştin eva hanêkê bi serê xweş xwe rêxistinên navnetewî de jî ev mijara hovîtiya li ser jinan pir caran hatiye gotin lê ama nihakî ji dagirkeriya Türk re ji faşîzmê re komîser hevdû dikin hesab jê nayê xwestin hakê ji ber ku komîser hev dikin dema bû pêwîst wê çaxê wan belgeya derxin her tişt bi belgekiriye ew kiryarên ku li hemberî jinan hatine kirin di asta herî jor de dema berî destpêka salê çawa destpê kirin kalekî Efrînê û hevjîna wînekî ku temenê wan 7 sal bû rastî işkenceyê hatibûn ew dayika 7 salî ku hêza wê tune sernigê xwe bisekinê me wêneyê wênakê dîtin çawa îşkence lêkirine ku di rûyê wênakê de deqên wisa reş çêbûne hovîtiyeke ku tu çawa pênase bikî nayê pênase kirin însanên ku vê tiştê dikin ji mirovatî wan da kirin însanekî mirovatî wan da kiribê yani her tiştî wê bike nihakê tişta ku dagirkeriya Tirk li rêl pêşayê vekirî ev heye hêza jin têkbirin hêza jin têkbirin ji ber ku ew bixwe hinek tişt li Efrînê ku dike keleka binekî li Bakur Rojhilatê Sûrî çawa tê koşîn di pêşengitiya jin de dimeşê ji ber wê yekê jî li vir belkî derfetî wînakê nîne yan jî çiqas êrîş dike nikare li vir têk bibe ew kerba xwe kîna xwe li serê jinên Kurd li Efrînê derdixê bi vî rengê hanekî kiryarên herî kirêt li hemberî jinan di dê meşandin Serdar evel Hesen got yani hemû belgen ha komîser hevdû kirîne li gorî berjewendiyê wan ne li ser hevdû komkirina vîna niha eger yani nerêxistinê mafê mirovan neyê netewên yekbûyî heman demê neyê mafê jinan heta li hemberî van kirinên ku dewleta Tirk li herêmên dagirkerî dike kesekê dengê xwe nekiriye di rewşekê ku hani em her carî behsa mînakên hovîtiyê Qedafî didine yê Sedam didine ku heta roja were lê niha civakek ber bi qirkirinê vediçe heta ku ew li gorî berjewendiyê wana be wê ev xebatê xwe bidine meşandin ev hovîtiya xwe bidine meşandin ku qirkirina jina bîne çêkirin niha dema ku qirkirina jina hata pêkanîn heman demê qirkirina wê çandeyê jî qirkirina wê civakê jî qirkirina wê gelê hemûyan e jî niha bi dagirkirina Efrînê re tu nikarî bibêjî wê Efrîn wekî berê bimîne carekê dîtirê namîne ji ber ku hovîtiya ku li serê wê hatî kirin koçberiya ku hatî pêkanîn heman demê xeteriya ku bi xwe re anî îşkenceya ku bi xwe re anî ev êdî carek dîtirê bi ser xwe ve nayê wê çawa bi ser xwe ve werin bi rizgarkirinê ancak dikare were anî niha bêdengiya rêxesanê mafê mirovan ev cesaretekî pir xwe dide van çetên dewleta Tirk heman demê dewleta Tirk a dagirker bixweşî niha bi rêbazên şerîatê heman demê bi rêbazê qanûnên ku li gorî şerîatê didine meşandin jî ev kirinên hovane ne ku dixwazin bi vê yekê çavlêvekirineke çê bikin ev ne tenê nimuneyekê ku niha li Tirkiye tê bê meşandine heval Hesen gotiye bi vê yekê dixwazine biceribînine li herêmê dagirkerî biceribînin li Tirkiye bide pêkanîn li ser girtiyên siyasî bidine meşandin û bi vîna ve jî vê yekê bixem nimuneyek ku çawa wê li Efganîstanê jî bidine pêkanîn bi hevkarên xwe Talîban re heman demê li gelek cihê dîtirê jî bi destê Hemasê jî bidine pêkanîn ev yek rast êrişê li ser hebûna jinan giştî dike taybet dixwazine di vê 100 salê de hebûna jinan ji hûlê rabikine
اف نمونه که بر بچو و کو دخوازن لوان هریمین داگرکری پیک بینه کی خوش هزن د سلادا جی دچه جبل لګوري برجواندی ونایه او همان دمه تشتا کو دکنجی اف دبیجه اگر کو تلوی داری بسر خست ام جی دنو ولات خود بسر بخین بدن جرباندن به هفکاریات همان دمه به چاتین کو دست تدا جاره کی تری به هویتی لولات خوشی بدن پیکانی بله هر دمان چارچوبی دین هنده ما کام تماشا دیکن اف لعفنی وسط که لباجرین دنجی جبرکم دما بویرک به آوای زلال دبی دیش نو بالد که ولسر باجره که کوهاتی دایر کردن لسر کانیه چه دبه لگریس پی چه دبه لجراب دوسه چه دبه لواندر حتی کو بویرک به آوای هویتی اشکره دبه حاضر بویرجیش خاطر و شرطن در باز دبه نها د چارچوبی کام بجین ولات نام نتویده این کوی اکید زانن قانونی نکوی وانج خوره دانین او خوازن هر کس لگوری وان بمشن لیدما کم لگوری برجواندی وان بچاوی خود دگیرن حتی کو روجاوی هاتنه اف طیبت مندی که وانی سرکه دیرو که دهرتن بوی آوای بون صد سالان ده او هر بوی پولیتیک الهم لروشلات نامین و همجی لروشلات یا آسیای بطیبتی هول ددن سیستمی که دخوازن بدن مشاندن و هرتم بوی آوایش ریبرین ولاتان گله جارانجی دانا گهرتن لیلالیه کدن ها بشتی کو بیاره کل نوا عفنی درکت ایده بریارین دار وکرنی دیاره کو د پیشا ویم رژیم فاشیستی دولت ترکیه کو بریا چتین خود دکرین ده قناخین هنزی ده ترین پیک آنی ناوی هویتی لسر خلکی لهرمین کو دایر کرنه هیا کو ایدی اوی به دار وکرنی به اوی به کشتنی به رجمی به یعنی دار وکرنی و رجم ایدی وی بخن روشوی و به اوی به حول بدن نه لگوری گله قانونی ما في مروان هيا كوي دار وكير نمايا لكودري مايا الولات يمكن بيجين ديمقراطي نمايا الولات كو وكيل نمايا الولات كو ازاديه كو رامان نمايا ايدي هنا جلوان ولاتن بحث دار وكير نتكن حتى اوجدي نقاش وديكن قال امراكن يانا لي داير كريا دولت اتري كي جار كدن تينا لحرم ددواف دروشه بده بهلا هم وقت في كي جار كدن في جار حكومه الشامي رابط چکر دریه کو دبن کنترل جبهه النصره ده دبن کنترل داگیرکری دولت ترکیه ده جبو شش مدن آلیکاریا دریه اریکر یعنی وقت بیشه چه چتیانو تشتن که هون دکن از بوارم پشتوانی آواد دکن یعنی هون وی کی بکن دوام بکن و زیگی وی برچیش امی تیر بکن اف دریه آلیکاریا کو او قاسم بجن ها باکو رشدات سوری خلک باکو رشدات سوری چه قاسی هولدان جبو کو تنی دریه کی ترکو چر بکن جهری میرا دگره چته ورا ودیکه افتیواتیا چه راست پولیتیکن کو اف چته ددن مشاندن روسیا، چین، آمریکا، انگلیستان، ولاتن عربان یک کنسه اولکاری یا نتوین یک بوده جه خود اینکه اندام دائمی کنسه اولکاری نتوین یک بوده با که راست پشتوانی آویده کن هری داویه جه مخوا وی آوی پیناسه کر چته این دولت ترکیه کل افرین و جرابلوسی هن لهرمین کو دایر کرنه هن نترسن زیگو برچی نامینه هن وان هویتین خود دوام بکن زیگو واش امی تیر بکه به طیبت پولیتیکا کو حکومت شامیه دوی چارچوبه اریکرن آوی ادري البرفيه كيف هذيك تبخوا الشهبه تاخذ الشيخ مصطفى اشرفي حلبي دور بيتش كي يدنا دور بيتش دنا وبيدوستين سراكي او قاس نخوش دورن روشوانيا جانا تندرسيا وان هما اديت د روشا حرق بريتيك ديا دور بيتش سر سبهانديه ود ورزه زبستان ده در بازبون سوتمنياج بوان هريمان تا قد خاطريه تا جرتياري ولا عليه كدنجي دري باب الهوا وديك ود بيش تشتين دولات تركيا والكاري درباز باش بوا يعني بخوام گمانه که به آواید ده پیک آنین که ام بجین هر چه قاس حکومت شامل عالی ادلبیه عالی ام بجین روشلات عالی روش آوای سوری بوان چتن را دنوا ناکوکیان ده لید عالیه که دنج برکو هنیک پولیتیکا این کد دزانه بده دما پیش ده جبو یا بسود به دهله وان چتن جب دوی چارچوبه ده هر سر لنگام دهله حتی ده عالیه که دم کاریم بجین هر چه قاسی دجبریه که زیده هب بجین داوی ده حکومت شامی و انقره دنیک عالیه آنده دزانه دردی هفدو چنه و به هر رجی هنک خوشیان ده آوا کرد یک مجارین دنجی سرکین کو درکتن هم هر بریا کو مجاری در باز کن به طیبت من خواست هنک سر هلوسته حکومت شامی حکومت شامی حسن السلوی کی سر زیده بکن پشتره آخفتن اشتره بهلم نها پشته بویار درکت لگوری کو من شوپانت و دو چاپمنی ده اول سر عردش مدید لدروی هرمین ریو بریا خواسر بطيبات الرقم من بيجلو هرمين كانتونات جزيرة الهرما يعني هرمين باكر وشلات السورية هرمين ريف بريا خسر كنت بنسر بريا ريف بريا خسر ده جدر في فان هرمان لتجي في قد برتجر نكت حسن تديت تشمني عربي ده ام بيجين لشامل باجان دم كنترول حكومه الشامل ده الهمبري بيك هلوسه دركت جخوا
الهرم الحكومات الشامية نا هلوستك درنا كت بلكي هناك هلوستك أنفان دركتي كان بانكارتا كي سويدا دركتن درباري سويدا شو يعني أو جدا. تشتكي وان جدا هيا أما هرم الحكومات الشامية شو هرم داگر كري أو كريارم أو بخدكن يعني كسي كريارا دكي دبن داگر كريا تركو چتين جبات يعني قريج وجمارة دنيا هي بالتماميل جموانه يعني كسين كدور ده هنا يعني هر شخص بخواز من دنگ خوشی راکن ایکو بخواز بین نکاری دنگ خوراکی هری من حکومت الشامية هلوستك گشتی حکومت الشامية نها دست بگیده مقاله امسر ایریشن داگرکریا ترک لسر بنسازی بگومان سوتمانية يعني جي استاسيون سوتمانية دما هدفتين اگرتن اوني بيك هاتي كيتنين اف سازين نشتيماني ولاتكينا ولاتك اگر سروريا وي تيبن بيكرين شخوا بالا فرنشر درونين داگر كريا ترك سينور در باز دكن الخاكا سوري دخن اف سروري تيك دي چشوا وقتي سازين فرمي ولاتكي كو خدمتي گشتي و بيكاتين ولاتكي دكن هدفتين اگرتن حكومتا هي يكو حتى هكي روايه جمنه توينيك بوي كو دنگي خوانكي لامال كيلك داگر كريا ترك فقص ايريشان بيكتيني حكومتا شامي يك دخ يعني ندايا لاما شهر غزة هما صدروش تجيد كي حكومات شامي صب يك داخل يعني دايا جبو غزة إيريشن إسرائيل سر غزة دبيجي لأما إيريشن داگر كريا ترك وهمان كريار إسرائيلي لهمبري جلن غزة بيكتيني داگر كريا ترك بيكتيني وهين خراب ترجي سازين فرمي إن اجتماعي ولات تيك دبي كو دمين بيش ده باندوريك برمزن ويلجشتي ولات بكي حكومات شامي دنگي خوناكي أفا هانيكي یەکجێ تە گوت دەرباسکردنا ئالیکاریان دریا بابلهاوارە ji بۆ کیش بۆ چەتەین جەبهاتونۆ سرا ئالیکاری وەر دەرباس بن لێ ئەماز vê van ئاگەهێژ بن لە بابێ نابەراوی و داگرکەریya تورکدا دیسە دەری هەیە بازرگانیە پر ڕەحەت دوورڤەتێکردن لە ئالیە حەلەبێژی هەیە لە ئالیە ئیدلب سەراقب و جارنا ئەو هێزن حکوومەتە شامی و داگرکەریya تورک لفدوجي دخن لورجي داري هي لعليه لا تقيجه يعني الحرجي ده حكومه شامل نبراوي ونبرا داگر كريا ترك ده دريين بازرگانيه هنا اب بازرگانيه هر چقاسي د شپمانيه نه داگر كريا ترك ده نه حكومه شامل اخافتن سرناي كرل اما ادريه هاني كهنا بازرگاني برنگ كي فرمي تكرن ودستك جبو چتان يعني دستك جبو چتان جبهه النصره از وی بجم بري المحققين اين توين يكبوي يعني كسن اسر بخوا قوميتي اسر بخوا جبو سوري قلت بو كوتشتان توين يكبوي كي دستكاش بو ترور يعني اويا اشكاره بو دستكاش بو ترور اريكاري درباسكرنج بو ادلبي تايبت را دستكرنا وج بو جبهه نصره اف دستكرنا ترور يعني زندي كرنا وينا كهشناوي وجخوا حكومه شامل بهلوسبونا ويناكي وافكاري او داگر كريا ترك نهاكي اوسا شخور بر بلانا دين يكش بلاناجي ام هزن باکو روجلاتی سوری ریوبریا خسر و چتن جبهت نصره بینن برانبری هفدو هر کار لواز بکا اگر بو اصلا هری داوی مثلا پلانی و حمو تکچون وان بینه برانبری هفدو هر کار لواز بکا خوش هر کار تنبکا و حکومت شامی اردوغان و حکومت شامی دست خلقن دست هفدو دا وکو افقا سال افقا خرابون سوری چه نبوی یعنی داوی دا برجواندین اصلا هری جور مثلا اگر پک نوی دودگرن ایدن هری داوی دا جی وان برجواندین پک بینن جبر وی کی جنا که چتن جبهت نصره خودی دکن ودرماله دكن هاكيش بو دما بيش دمج عفريني حياني من بجيانين اباش بو تشي ما جين جبهه نصره هر كاس ناس كل ادلبين اما داگر كريا ترك لسرنسري سينور او بجي كرنا انينا دوردا بجي كرنا ببوري ناس في بيجمنها ذكرنا داريون بسري خو بازاريكه اگر انها بازاريه دنابره حكومه الشامي ودولت ترك ده تشي از دریه باب الهوا با دریه دیتری یه ادلبه یه بابه یه جور به جور از و دریا ج حکومت شامی را وگمه لی برانبری ویناجی و حکومت شامی دریه کودچه تاخن شیخ مسعود اشرفی همان دمیه دچه شه بای بگره برانبری وینا اب بازاری هست جبو ویناجی اگر کو دولت ترکا داگر کر وان بازاری خو بسر نخینه و تو دریش حکومت شامی را ونک لگل ویناجی اب بازاری دسری ده و تواهی کردین کو یه کوچبر بوین دیتره و همو به پولیتیکای برچی بوینه و تسلیم بگیره و لپیشبری ویناشی و درین کو جبو کو بازاریا حکومت شام انگوش و کریز کو پچه کجی به بکار به خلاص بکه ایوان دری به ترکیه را وکری بهله اف سیاسته که کو دولت ترک آداگر کرد حکومت شامی جی بزنه همان دم جبو کو
جبو حکومت شامی جد لوی که راستیته اگر کو تو سیستم ریوبری خسر به اولهیه همان دم به آرامی جهول ربکی اول خوش حکومت شامی کو بکار به زودتر تسلیم بگیره لی مروف هلوستا قال یا ورد جی نشان ده براستی 2018 حتی نها افهمون بشه 6 سال چیده به کو هلوستا پنابران ین کوجبرین لشهبای جی ین کو دنوا برخدان شیخ مسعود اشرفی ده جی خو گرتی تسلیم بوی قبول نکرنه حتی ایروش تسلیم بوی قبول نکرنه تاوی کو دولت ترکا داگر کر ایریش دکه جخاکا ولات سوریه ایریش سر تکرن لی هلوسته که نای نشاندن جبو وی نفس سیاست خواه یکو دخوازه به همان ریبازه بده مشاندن چوا کو لعفرینه دما داگر کرن آنده خواستن یعنی جهده حکومت شامل حتی نوا بازاریه کو بیجه وی جهی بدمن پشتی کو ریوبری خواستر بو خودی هلوست جاره که دیتره گو اگر کو تو وان داخازی مپیک نینی بلا داگر بکه عفرینه داگر بکه همان دم سرکانی و گریسپی داگر بکه افجی بازاریه حکومت شامل و لگوری برجوانتی بینایه يعني حسب وان حسب وانايا چه قاسي بكار بريفه بري خسر اللواز بك هم حسب دولة تركيا هم جي حسب حكومات الشامية حسب وان وحسب قضاء نامنتويجي ولا ولتون روش آوي جيتي هر چه قاسي راپورا که فرمی پار بعد که هری داویه شه راپورا همون رئیس واش شب یا تکل داری ترکیه راست راست بناسازی با کروشتاتی سوری کریا آرمال بدیم کام در باسی ببین است خواستم یکیش بشم نها ما قلت مجار العفني بطيبتي هوفيتي كل سر جنان ضهات كرن وكان روجا وكان سركي وبشتي فيكش خو هلوست هكا زياده دركت بيش وكان روجا سركي حتى تقارن بيش د هفته ده وكان روجا يكميا سركي دركتي بيش بو لدوي چارچوبه ده اف نتنه مجاره که کام بشن جنان تی خواستن خو پیشاندانا پیک برن داخلانه ام بدن چالکی ام بدن دوی با آوه که گشتی لهمون آون نیکونه توین یک بوی ین ل سوریه ده هنه ج با کروشتات سوریه بگیره حتی کل ده شامی و لهم جهندن دوی جنان برداری و دست بگروی کربان کون ودابان دوی کون ودابان که حتی شاندین کام بشن نینه توین یک بوی کاربان با آوه که اشکره شما سردانا لنوا عفنی کربان که اف گرتیگه کل نوا عفنی کنترل کربان یعنی شوپان دبان لدیاره کو امجین هلوستا کو ترکیه داگرکریا دولتا ترکیه یا لهمبری وی کش دبینه تنی د باکور رشتات سوریه ده او جی جبوه کش بو کو ترکیه بسر ده بگیره دکاره نتوین یک بو امجین سازین روش آوی رازی بکی اول لهمبری وی کی حکومت شامی ام بجین لا باجرین دبن کنترل حکومت شامی ده به هلوستیا کو در دکه ایدی دهله کل اف باجرین کو هاتنه داگرکرا و کام بشین یا ایدی بنش بیر کردن یا جز بود دایر کرد دولت ترکیه یا جز بود چتین وی هاتیه هشتن مساوره قبول کرد مگوت یعنی حسن تانی زمانش بو خزای حکومت شامی اوقات داخلی دایر باجار کیته باجار کیته دایر کردن کل بر هویتی بسر خلق وی ولاتی ده پیک هاتیه این چه در ناکبه یا دبکن حال گوری برجواندی انترنت اف برجواندی کم دبجنی حتی چه خاص دوام بدور ورا تجی ام ویکش حتی سر زیاده بکیم نه اف پلیتیکای کود که و مریه کنها جالی دولت ترکیه قرکر و تی مشاندن ام بجین هاده پشتی چند سالدن دایر کردن دولت ترکیه شخصا سوریه هات درخواستن او جل او پلیتیکا و هویتیا کودای مشاندن و به سالی که 2 سالان ورش بیر کرد ها شخص پلیتیک نهیچ بیر کردن زراری وی دما زراری دما برینین کوهشتنه ایشا کوهشتنه او هلوشاندن کود عالیه ام بجین جواکی ده هشتی و سالی که 2 سالان ده بچه نه تشتین کو داگرکریا ترک و ای حکومت شامی کو دی سوری ده پیکانینا هر چقاسی ام بجن روش سوری به تمامی زرال بی باور کن هر یکیم 30 سال یعنی نفشن نو لازم نفشن نو جبر کو هر انسانه کی برینک ده دایا آوا کرن برین یعنی که بچه بین چاره سر کرن هم برین هاتنا به چه کرنا هم جی مال هنا کارا دستی هنا کا کرنا هنا بلجی هنا کا بجی کرنا نها كرياني كوتينا كرن انها بشن عفرين هاكي خطا سينور بالتمامي تركمانين كوج حماي وحمصي ودردورة شاميانين بالتمامي جندين كردادا بيجي كرنا خطا سينور يا عفريني بالتمامي كرنا جندين تركمانان خطا دويمين كريا قشتيت رادستي چتين خو كريا دسبيك داي تركمانان بسينوري خوفا بشتي ويناكي دایا چتین خوا مرباطی چتین خوا اکوش بوی شهر دکن کل لیبیا و نیجری و قره‌باغ شهر دکن. هری داویج پشتی وینا کیجی؟ هری داویج مرباطی حماسیان. نه بجا او پلانا هین او پشتی مرحله سیمین گندین میتینگری دانا واکرن. 45 گندین میتینگر باجاری میتینگر کود عفرین دهاتنا واکرن به زیادتری 150,000 انسان کود وان گندین میتینگر داین. ها که اصلا چهارمین هما بجا هر تش گرتینا و خوا اصلا هری چهارمین جین ها که نیزین هریمن کو
شهوه لور مالبات فلسطینیا شخوا و خطا سرکجی نبرا خو و هرم دجی چتن جبهت نصرت دعوا کرنا به وی رنگه هنه که هرم داگرکریا ترک yani ev kiryarın ku dana meşandın biguman zirarın dema peş ve pirmezin de ava kirin. Şu hükümet aşamı be helvestuna ve jî û çima ser van kiryara naxivê ser tiştên kul herêmên dagirkirî naxivê ji xwe divir de rewşa Sûrî de ku 12 sal derbas kiriye heman kiryar hatine kirin. Kesekî heman kiryar kiribin nêrînem de wê ticarî wê dernekevê taybet ji ber ne faşizma Tirk ser hikûmeta Şamê û kiryarê wê daxivê ne hikûmeta Şamê ser kiryarê faşizma Tirk di herêmên Sûrî de tên daxivin. Ji ber ê kesên bi hezaran kes işkence kirî wenda kirî wê nexemayî nake bê ku dema hela gelê Kurd bin ku ev partiya ser desthilatdariye ji 63 ve ku hemberê gelê Kurd hemû siyasetên qirêj di dana meşandin qirkirin birêbaz û cuda şikokê rakirin ma siyasetên beriya şoreşê ku ser gelên Kurd hata meşandin çi bû birçîkirin bû ji herêmayînakê derxistin bû şanna wî bihêlê bidarê yani ji bo birçîbûnê biçî Helebê Şamê û Himsê û li wir rê bişaftin û di ortê de Kurd nemîne mana ew siyaset dameşandin ên hekê dagirkeriya Tirk ew partiya ser desthilatdarî hîna ew partiya ê dagirkeriya Tirk hekê şûna wê neke van sûca dike ê wê çima dengê xwe jêra bike ê bi vî rengê henekê dengê xwe jêr neke yani hikûmeta Şamê divir da pir pîs dilîzê pir yani nêzîkatiya wê neke nêzîkatiyek pir nebaşa li hemberî gelên Sûrî bi vî rengî polîtîka kirin xeterî bixwe ser hikûmeta Şamê bixwe jî dide ava kirin mane civak mane zihniyeta civakê guhartin ji bo dema pêş mane xeteriyê bixwartîn zihniyeta Daişê ava kirin ma çend sala jêr dibin ku tu çî bike nivî jêr dibin ma ev çetên yani eger em bala xwe bindê de yani qaîd eşkengê ve derketiye 1990 ve derketiye ê heta hakî mesela ev sî çil sal çêbû yani giştî cîhan jevxist ev kesê heke bi temamî herêmên dagirkirî bi 10,000 Daişî têne ava kirin zarok ji nifşê nû ve serfikrê Daişê de radibin eger çend kesek bûn li çiyayên Efganistanê xwe veşart bûn ev qazirar ji wan derket ên heke bi 100,000 di Idlibê de yani ez vê agahiyê bidim zêdetirî 100,000 zarok li Idlibê bê nasnama heye bavê wanekî çetene hatine kuştin 100,000 zarok evan heke faşizma Tirk wan bi hovîtiya bi fikrê Daeş û Cebhat Nusra dide mezin kirin ev 100,000 hanekî gelo Daeşa ku bi çend hezara dest pê kirî dünya bi temamî hejand serî însanan ji Lîbya ji Misrê ji Sûriyê ji Urdunê ji her kesî li Ewropa ew qas êrîş pêk anîn 100,000 kes heke ku tê hazir kirin ev tenê ku bavê wan ne diyar ji dervê wê neke malbatê çeteyan û ê Cebhat Nusra ê ku didin ava kirin wê çiqasî bandorî li cîhanê bikî ma nef xeterî pêşiya cîhanê ye dema Daeş têk çû pêwîst bû berê xwe bidin herêmên dagirkirî ev herêmên dagirkirî gerek ev çetên heyî gerek ji ortê bên rakirin ji ortê neyên rakirin dinya sibê de temamî xeterî yên heke belkî ew dibêjin dûrî wan e ama sibê de xeterî wê welatê wan de bê û ya herî xeteriyê ya herî êşê jî jê bikişînî gelê Tirkiye êşê jî bibînî ji ber ku nav wan de cihan dike Tirkiye de ji her bi vî awayî bû herî ê cesta xwedê kirin dawî de bû bela serê wan ev her tim bi vî awayî Serdar ez vê bibêjim niha heval Hesan bal kişan de li ser yani rewşa ku niha li wê derê têne meşandin niha eger ku ev zarokê hene 100,000 zarok eger ku 10 sal dîtirî hema nezêde demê pêş de jî 10 sal dîtirê biçe wê xeteriyekê pir mezin bixware bîne ji ber tişta ku bi polîtîkaya çeteyên Daişê nekarî bikin wê bi destê wan fikrê ku dixwazine birêxistin bikine bi destê wan bikine de balkişan de bê helwestiya li hemberî vê hovîtiya li ser jinatê kirin niha ev rastiyekek ye jin be jî zilam be jî eger îro xwedî helwest nebe wê sibe dûra we jî were ji ber heman siyaset eger ku li ser jinê bidine meşandin wê sibe ser tevahî nifşên civakê jî bidine meşandin a giring ne tenê ji herêmê Bakur û Şilatê Sûriyê ango yê rêveberiya xwe ser helwesta jina derkeve niha di serî de Tirkiye ev çend cara nîqaşa darvekirinê tê xwe di nava welatê xwe de dibêje em ê pêş bixînin di serî de jinên Tirkiye jinên Sûriye û hemû jinên ku vê xeteriyê ser xwe dibînin gerek li hemberî vê xwedî helwest bine ango bikare bikevin nava liv û tevgerê ev hewldan heman demê gerek ji bo jinan jî were pêşxistin ku ev rêw rêbazê ku dixwazine bi nevan nifşê zaroka bidine mezinkirin xeterî bide çêkirin gerek serî de rêxistinê jinan heman demê bikaribin hevgirtina xwe çê bikin
یا افجی بچاوا دبه به داخویانیان دبه همان دبه به چالکیان دبه به گریوین گرسایی دبه به خوا پیشاندان به مهان دبه آنگو همو باجارین کو نتوین یک بویته ده هی بکار بنوانا افلاس بکن یعنی یک جاری وان جهوله را بکنه اف چاوا ببه آن ته هبونا خوا به راستقینی پیک بینی یا جی مافته الودن ماینه نینه یعنی بداینا کاغذی که داخلی aynen او نابی یان اف داخویانیان تا دی پراتیک ده وره نشان دا یان جی وکی دیتری نابه یک روژا ودنیا سرکی شو چالکین گریلین هپا جویه شخصرین لهرمین پاراسنی مدیل دیجی داگرکری دولت ترکیه لی بریا کام دروازی کی ببن استخازمینا قوی کی بدن ها وقت گوت نوروز نه اف نتنی جنانتی خواست جن که خوش که دایک او یعنی جن جه که جدا نهاتیه جبرویه که نها دما افغانستان دما کو ادی طالبان کنترل افغانستان دخزستی خود او پشتره یک جمع مستان هبودگو گرکو خوش کام نچه دبستانی از جنات من آخوینم زانین گه ناخوینم جبو فیه که دوی اف بریارین کو طالبان جبو جنان به طایبتی جبو خواندن پیکتی نه دوی نه قبول کردن حتی چقاسی گفلی خوارن ویا لنوا کولانم پرتوک ده گران تنی دیاری جنان دکه جبو بخوینن یعنی طالبان وصلوا بعد که اما بخواندن نمینن یعنی هم بجن گل لسوری باوی که گشتی لبا کورشتاتی سوری ل سوریین کل دروی ولات ام بجن لهر جهه کلی لپیشبری نواند نتوین یک بوی رونن هلوسه که بوی آوای نشان دابن یعنی اف دولت ترک و چتین و باوی که حسنی نکاریبان بوی آوای کریارین خوش هم راست سر جواکی دابان پیک آنین مگو یک روزا و دنیا سرکجی چالکین گریلین هپ جویه جاسرین لهرمین پاراستنا مدیا کودنوا هفته ده در بینگیران داگرکری دولت ترکیه دخن او اف یک وقت بمبئی که نوا پولیتیکا مشین لنوا ترکیه جو وساد دنج وداش برکو یعنی حجاندنه که زیده لنوا ترکیه جداوی آواکرین وکو بشه چم ایدی یکم جاره کو دولت ترکیه انگام بشین ولاتین ترکیه فرقی دنه کو گرکو تانک و توپ و بالافرین متونه به آوای که لشکر به هزوان بیا گریلا قط نکارن تویویه که جی حتی نه او قاسی زحمتیان دبینو کو نکارن برخودنی گریلا تی ببن لدما کو مثلا ها ام دبشین یا جوتکار چاویوان لعزمان آنند بشین یا خودت بکی باران وره دولت ترکیه جی اما جشته وی آسه بشه یا خودت بکی کو باران نه یا خودت بکی کو یعنی به وی آوی تنش بکو چه دما کو ام بشین ادی شرط مرجن هوای هنه کی وسات تنگرتن زفسانه نه کی نزیک دبه لشکرین داگرکری دولت ترکیه او زفسان و چا درباز بکی دترساویه کدنه سردار نها دولت ترکیه داگرکر اف دو جاره یعنی ایدی نکاره بشیره راستیا کو لشکری و رو بروته ایدی نکاره بشیره جرایا گشتی بشیره نها دولت ترکیه داگرکن ناوی نهاش کرده نورس یک دیور ده یک میسیونا گریلا تیوی مروش بیل نکش برکو دیمن شالکی کوتن پارو کردن دیمن برچاوان یعنی بله نها بری هان جبر شرط و مرجان جبر درفتین هی زیده اف قهرمانیا کو گریلاین هپگی و یه جاستاری دیدن شاندان درنگ دهات او کرن لینها دو اپراسیون هات لدار خستن و همان روزه ده دیمن نوع هاتن اشکره کرن کو گریلا چوا دربیل داگرکران دخینه معظمه وارا دکه جکی وارا دکه و همان دمه دولت ترکیه داگرکر ده همو بیجه هاتیه شین هاتیه راگهاندن جارگی دیتره همو خباتن خوین جبو هالبجارتنا سویه که آدار جی یه خواجهی جی هم ای پارتی هم جی جهبه دان سکناندن آکپی گود جبر ام دناوا شینه دنه ام خباتن خوین هالبجارتنه دنه راوستاندن اف راستی دولت ترکیه داگرکر نشان داده شخوای ایرو و جوینه که آورتل دار بخینن سرو کمار ترکیه اردوغان جی دناوه ده ایرو ال هفدو بجون آن و لشکر خوا وان هرمین کو قادن گریلا کو دخازن وان داگر بکره یه جه بکشن یان جوی پریوازه که دیتره کن ها سیاست ها که دنمشاندن او جه دبیجن یه کو وی راستی اشکره دکن لشکره و بخانه بریکا تکنیکه دبیجن لشکره ما راستی ها که گریلا سروادتینه یک سر نشان دادنه دبیجن ایدی امی پریواز جدا انجاق بکار بریه که چکر تاوی وی شرط و مرجین گرانیین هوایه دیمنه کو گریلا تیوی پار وکری یعنی انسانک چه دکاره اف اراده که خورد وسا دنوا برفی ده دنوا باران ده دنوا بی مجیده در بین گران لداگر کرا داخل حتی 20 زیاده تر تنه یکو مدیا حریمی یا ترکیه بخواهش کرده که یعنی 18 ورین دارن و 20 هاتن کشتن یعنی اف برخوادانا گریلا سرکفتنه که دیروکی دیده نشاندان اصلا به داویا 2023 به کتنا 2024 را سرکفتنا گریلا جاره که دیتری خواه نشانده همان دمه بن کتنا دولت ترکیه داگرکر یا نفخایی نشاندان
چوا به هر جاره به پولیتیکا دخوازه بریکا لشکری به ایریشین لسر درس نوری بکه و پولیتیکای تک بینه aslında gerilla careki dîda nîşandan yê nûbeta edaletê carekî da nîşandan bi girêva birçîbûnê bi carekî dîda nîşandan bi teknîka dewleta Tirka dagirker bi wê hûvîtiyê ve gelê Kurd qir nebe wê têkoşîna tevgera azadiyê qir nebe heman demê wê berxwedana gerîla jî qir nebe ev ez dixwazim vê nota jî rûlê serekeyê yê ji astarê jî bibêjim di nava çalakiyên ku niha hatîn li darxistin de yê duh jî خبات یعنی چالاکی هاتی لدارخستن ده جن پیشنگی و یکی دکنه دنوا و شرط و مرجان ده کو دنیا ده بیشتر شرط و مرجان فیزیکی جیه جن او ظلم نبا کفدو لی گریلاین یه جاستار پیشنگی وان اپراسیون دکه داخلینی نوان دا راگانون شوپرمنی هپگی یا کجبو چالکین نه و یازده چلی ده جی همان تشتاده بگوشت اره 14 لشکر تنی جالیه گریلاین یه جاستاری بخاطر بگوشتن یعنی ده هر روز داخویانی هپگتی اشکره کردن برخوادانا گریلاین یه جاستاری لپیش ده آنگو به اف بریبازن سابوتاژ به بریبازن سویکاست به بریبازن اپراسیون شورشگری به گریلاین جن خو پیشنگی و برخوادانه دیگه بگمان اف جی دستانه که هاتن ویساندن مرو بجه دنو و 100 ساله ده تبی کو دولت ترکا داگر کر جبو کو میل خویا و هل بجارتن اجاره کی دستر بخینه هانه مزگینی سرکفتنی بده لوی جاری مرو دکاره ببیجه بره واشی بو دولت ترک بنکت ایدی اف بیواجوی کو هر جاری دخوازه داگر بکه پیک بینه لویز دفری ایدی شین لگل وینایه کو ببیجه ایدی نکاره گریلاین یا جاستاری و هپگه تک ببن بله حسن دو دقیقه وقتی ما مایل گلویا ev çalaki goten darxistin ez pir kurd zêbêjim nîşaneya vîna gerilla ku her tim bêjê vîna însan ji teknîkê xurtire her tim faşizma Tirk di asla cîhanê bi temamî de propagandeya teknîka xwe kir teknîka wê kanî teknîka wê çi pê kir di hundirê Tirkiye den hakê ev qilîzahan wê bêjiyan kirin ku teknîka wan nikarê tiştekî bike leşkerê we tên kuştin teknîka we li kur e bi vî rengehanekê li kêleka wênekê jî ku hêzên gerilla her tim rêbazên şer ku tektîkên şer didê guhartin her tim îsbat dike ji me temamî re mesaja ji bo gelê me jî ê Bakur û Jilatê Sûrî ku vîna însan dikare li beramberî teknîka herî pêşketî dagirkeriya Tirk pêncî sala dixwaze tevgera azê tune bike nikarî tevî ew qas desteka NATO ku didiyê de silahên herî pêşketî destpêkê ser hêzên gerilla têne bikaranîn bûburin li hema tevî wê yekê jî dagirkeriya Tirk nikarî her tim hêzên gerilla derbêhên wan dixê dibêjî we siyasetê we qirkirin teknîka we hemû valê li beramberî îradeyê gerîla بله هر حسن از چند گفتن درسته گفتن دیدن سریع زده بکن شبر کوی دم ما شبر بداوی و دشش بو گریلان یعنی هم چه بیشی دنا وان شرط دمان بیشین یا شرط مرجین هوای بفی آوای اوج داوی ده انسان یعنی اوج مروان اوج شرط مرجین جانیش بو وانش در بازارن لی تفیویه که به نوا وان شرط مرجین زحمت ین جانی ده بیک آنینا وان چالکیان خو بیشین یا مسافتی که او قاز دور و دریش خواهد هندنا وان چپران او چالاکی پیک آنین او لعالیه کدن دنا وی سرما او ساقمی ده تنش بو جیوان نه دیار کرن بساعتا بروجان لیک لبر کبره که خواهد گرتن یعنی از دانا خیال دکم انسان گره چند کاره وی که پیک بینه اراده که چند کاره وی که بده پیک آنین یعنی مروان مطمئن دیله یا کو راستی یک بیا و هیا کو گرلین آزادی کردستان به طیبت دسپیک سال 2024 و حتی ها به تاکتیک نو استراتژی نو در بنگیران داگیرکری دولت ترکیه دخواه که اول ما نوروز گفت اول نوا ترکیه جی ایدی و کو بمبای که تقیه بویا روجا و سر که ایدی حکومت فاشیستی AKP یا کو وزیرین و در دکتن دو گفتن ایدی چند حبک ما نه رقمی پیلوان وانجی ماجرتن همه ها پیلوان ماجرت ام وانجی بگیرن ایدی بینا کو دنوا تنی روشن داویه ده خاصی در باند خو و شرطنا و جدی به تیرینا که لالیه کدن دیمنی کوی دی گریلا تیوی دواشینه انگامیشین به ریا چافکانین تایبتین کو ام دزگین راگاندن اجی دیگرین ادی بجا تشتا کو دیمنت خویاتر می گوتن جره پیوس نه که چاپمنی دجه قانونی که بیا و هيا ادی دولت ترکیه اجی اردوغان و چی بک کی راسه که چاول وی یکی بک اجی اوج بخد نافدم مایا و شرطیه لی بی آوای ادی وقت ما جی بداوید باش بو بجدار بنا و هر دو حوالی من هجا حوال نورسو حسن رمو ام سپاسیا ودکن بله بینرین هجام هفته کدن جی یا تروتجی
یا ج روجوین هی بری اولین خوین ناوندان و چند و هر بهم ادیتوری خم هودان بنرخنین گلو دنبا وی هفته در روجوین هی بچه آوای مرود کار شروع و بکه هر کم شروع ما یا لسروان مشارم به آوای بام دیگه داویا برنامه خویا روجا و رونهای او دبیجین حتی جاره کردن ورن پیشیا و ببینید دنبا خیر و خوشیده هر شاد بختار